Kapitan Inteng! Ay, anya nga dagita aramida, kagawa. Pit-pit-pitak amin na gito'y awan karga na akarton, Kapitan. Ay, nagadungay na ito. Wan. Nagkargaan na gito'y iti purchase ko, iti binulan. Ay, pangusaram aya ka dagita. Ay, kat ilakok Ta isupay ama inayon iti koleksyon kaw. Ay, manu ayak ti may satay gumatangak iti pagkarga ak ti ibadaw. Depende, no anya ti kayat mau. No tay dakdakal, no tay basbaset, Kapitan. Uray di kadakila na, tapno, ado ti launan na. Maray, umayak man dumawat iti karton mo no adda. Anya, ay namarituyang. Saan ko nga ipadpadawat dagiti karton? May salaang mati dawatek. Uray pay, lako itanti karton tapna maum. Ilakom dagiti nagkartunam iti tagilakaw. Gawin Uray kumamait no awan surat na. Nay, amin mangarod ka na suratan itinagan mo Kuanang Store, Barangay Kabildatan. Kunada. Urayan tasurat laeng matday ta. Anya? No di mo kaya saan laeng. Take it or leave it. Inteng, naganmat ni Marikwan ang tinakasurat iti dayta karton. Ay, ginatang ko nga ruday taken kwa na. Ay, unay kamatan, Inteng. Uray nakasurat tinagan na dita? Gatangam? Maan ano ko ma? Karton laang mati ginatang ko. Saan tinagan na? Iso asaan aparikot day ta? Naglakaan? Inteng? No kayat mo maikat tinagan na dita? Mga laka iti pintelpin, di gusugusan. Anya? Ayan na nga, iti dinawat mo karton. Kapag kartunan ta iti bagas ti aba. Awan, saanan ngagpadawat ita ni Marikwanang. Anya nga ti pangikartunan tan kadag iti nakalita bagas ti gabay. Ay kabay amon inak dumawat iti sa balay. Ay bayamon to yan. Ada kwarta di tayo. Agsubli ka, tagumatan ka. Anya? Kasapulan tayo ti karton. Saan mo't siguro anangina ti may isa karton? Ay kauwanan anya ngay nga raw. Awan mabalay niya. Kas madlaw kaw, kat nabit amalako dagiti karton na lako yung unanakwanang. Aywan kwa raw, adamot dagiti kasapulan iti karton. Pagkargahan da siguro iti bado kas kini Uncle Inteng. Saan lang aday ta? Iso nga alwadam dagiti purchase ko, wan? No agdiskarga kay ti tricycle mo, kita ta di mapisang dagiti karton. Ay kay, wala, no problem. Wan, tapno nalaka amalako dagiti karton. Gumatak mamait, napila pangikarton na kiti abastaw. Ay katuan agpili ka laang dita iti kayat mo. Anya ngay mo dagita kasla nakakarton nga inlugan mo. Ay, jaka muang kay. Anya? Di mo amo? Alangan mo't ang lukat ang akitain ti kargana. Sino nga ti tao apang tidam iti dayta? Impawit dalang kanyak. Kat ko na jay lalaki itay. Basta ibatik tulat ni jay waiting shade. Taddan to may mangala. Kasta? Unang kay. Kinapudno na. Si Gudain nga dagi pau-pau it kanyak iti kakastawi. Ay ala, paandaram nga rudan ti tricycle mo ta agawid tan iti kabildatan. Unang kay. Datan iti batok ti waiting si Dangkail, mabit lang tagi diskarga iti kinartaon. Ay, ada may sa alalaki iti saan unay nga adayo umay mo tayo. Anday ta, naidiskarga akong dagiti talo akartaon, mapantanang kay. Ay saan pa? Ay, urayan ta ti lalaki ang makaasidag ditoy. Apay ngayang kay. Ni, iso ti mga iti karton. Amunta, no anya ti karga na. Ha? No ko na masiguday nga gipaw-paw itdaken ka,
Masapul nga amunta no anya tilinaon dagiti kinarton nga ipawpawit daken ka. Anya? Anya tinagan maw. Kasla ita kala makita ditoy Manulito tinagan ko, Kapitan. Mabalain, maamuan no anya ti nakakabil iti karton. Tinapay ti linaon dagita, Kapitan. Papay-deliver da ka dagiti store. Kasta. Ay adang aron inalayo a permit yung agila ko ditoy. Wan, adda, Kapitan. Nasayat no kasta. Sige pa nga rod, Kapitan. Tani, agdadarasak iti papanak. Panawan kayo pay. Nagdardaras mo tin api manaw. Tapno ammom, inteng. Nagaduitan ti umay diti barangay tayo. Kastaya. Sa bali pa'y dagiti addalugan na nga agisursur-sur ka dagiti lako da. Anyat lako da. Ay kat nagduduma prutas dagiti dadduma. Tinapay kas kada lamoys. Tinapay ko nam. Ngamadamot agi pawpaw itilako na at tinapay. Dagita siguro dya awan matlugan nga aramaten da. Ay, nasaya at matkit di Tapno isupay apagkwartaan ni Kwaraw. Adapay lakom at tinapay, Manolitaw. Ay, awanen, madam. Nayunam nga min ati lakom. Intun tao. Intun makagatak iti bukod ko alugan, madam. Sa bagay mo't kit di Gumatak man pay iti imti karton mo. No, adapay lakom madam. Ay adupay tilakok di ta karton. Sige, gumatak iti adaw. Kasapulan mi iti adu a karton. Dakas ada magbadaong. Adda kanumot tiniliw dagiti pulis amay sa adrag puser. Adda nakaibaga. Nga umay kano dito lugar tayo tinatiliw da a puser. Anya, asino mga taday tangay? Ay madanaganak nga raw. Amangan mo't no am-amu tayaw. Awan mo tamo ka drag pusher dito lugar tayo. Ay, inaktuman ijay ayan ni Marie Kwanang. Mapamudamagay. Ay katun interesado ak amang amaw, no asinaw tinatiliw da. No umay ka makichismes. Ay, saanon, awan panawon ko, maray. Anya? Kunaklakit, dinugumatang ka itilakok, saan mo't gayam? Awan ti bibiyang mao no asino tinatiliw dagiti pulays. Ay awan bibiyang mo iti day taabahan agmarituyang. Awan pa'y magkanas nga umay makisarita ka. Awan bibiyang ko no asino man day taan natiliw da tapno amom. Mala, panawan ka man langang. Just kikakit day. Awan pa'y ganas. Asino tinatiliw, inteng? Ay, ni Manulitaw. Di kanayon nga gipaw-paw iti nakakarton at tinapay. Anya? Jak pagarupin na may sagayam adrag pusher da jay. Ay, por Diyos. Ay, naimbag man ta natiliw da. Anda nga min concerned citizen nag-text ka dagiti pulis. Hindi na pa dagiti pulis. Anda nga agpasusabuan na inayon iti may sa akarton ti tinapay. Pa-deliver na kuma. Anya? Ay, sige. Bye. Sige. Thank you, sir. Sino timawag ka da kayo ang kail? Ay, bad news, Kwarog. Karaman mo ni kagawad ko nang. Ngaan niya ang kail? Maimbestigaran iti pulis. Anya? Masapul maamuan ni kagawad ko nang daytoy. Sige, kuyugin kayo ang kail. Mapantay tayo ni kagawad ko nang. Anya kumangay ti pakay naigak ni Manolito, Kapitan. Ay di mo kunaan ta dakil ti pakainaigam iti pan nakatiliw na. Anya? Tapdo amam, karaman ka ama imbestigaran. Gapuday ta nakasurat tinagan mo iti karton nakaikargaan ti Shabaw. Iso nga umay ka, agpalawag ka iti presinto. Ay itulungan na kadi, Kapitan.
Amuyo mat, naglako aklaang mo't iti empty karton. Awan, amumi day ta. Ay, tulungan na ka mangibaga. Nga awan amok maipapaniti siya ba, kapitan? Ay di kagda nagtaamumi. Nga di kalaang matirsi ng agigyan. Ay, awan. Agyaman na, kapitan. Amumi mat ngaglaklako ka iti imti karton nga danagan mo ang nakasuran. Una yan day jay amanuli ito. Sa baligayam tinangusaran na iti karton na ginatang na kanyak. Ala, huston mari. Di kagdanag. Sino mo tisan nga agdanag iti kastoy ngay, kapitan? Ay na. Makakatawa akman ba daw? Kanya ko mati nakakatkatawa. Ni Mari Kuanang kuna na nga awan bibiyang na itipan nakatiliw ni Manolita. Tagayam, iso ti may sa apaimbestigaranda. Kahit gaputa kasta, agkatawa ka bitay. Masuruna lang amin kang kuana kag. Lipata mo, no nyaman ti saksakitan tinakamuking kuana. Anya? Ikalamasan mo kini Mari Kuanang. Kahit kasdya lang aruday. Ay, wala niya. Ay, jaklakit di kaya ti maibalot, kwarog. Ayun na Kung yan. namin nga ibalod da kayaw, Ay, kasano ko mga amoyo asanak nga maibalot. damagan da lang mo't siguraw. No apay ang nakasurat tinagan nyo iti karton. Ay, tilawlawan ko na naglako iti karton ka ni Manolitaw. Awan dakas na dayta. Tilaang salud-saud, kat adda nga minagan nyo ang nakasurat. Ay, hanyamot tanti kastoy. Di kagdanag, adda niyang kalintay. Iso ti kadwayo ang mapa ni Jay Presintaw. Ay, hagyaman ak. Agkalma kayo kadilaang, nanay. Kasanungay tinapanan yaw. Kumusta ni Mari Kuanang? Ay awanan ti pagdanagan. Tay namin ni Manolitaw aginatang nalaag ni kagawad kwa ng ti karton ang nagkargaan na iti sabaw. Ay, kunaklakit din doan yan ti mapasamak ka ni Mari Kuanang. Konsensya naman no di na ibagatag paisaw. Ay, nasaya at mait, tanatiliwan dayjay a Manolitaw. Idi pa ilada mo ang makita kud nagdua-dua akon. Anya? Italang amin na makitak dayjay dito'y kabildatan. Masapul nga rod akanayon nga agaliptak kayo. Ladingitag tinapasamaken ka, Mari Kuanang. Ay, nadidigra akon, maray. Anya? Manipo dita, diya ko nagila ko iti imti karton, ipadawat ko langan. Iso ano ka sa pulam ti karton, adda dito, saan ko nga ilakaw? Kaputa, adda nakasurat anagan kaw. Kasta ka day, ay katagyaman na ka, Mari Kuanang. Ay, ala kitaan yu saan akalukwan ti pangusaran yaw? Si kakit di mo. Apay anyaya ti pagkikitam kanya, pusar. Ay, sana kasta marituyang. Kaya't ko laang matiag sigurado. Kumusta Mari Kuanang? Mayat matlaang ang tiritnam. Wan, kapitan. Kat agyaman ak ta tinulungan da ka nagpalawag. Awan ang yaman dayjay. Talaga mat nga awan amom iti napasamak. Narigat gayam ti kasjay no maminsan, kapitan. Una, apay nalaka. Ay, talaga nadidigra akon. Sungagan anad kayon taon. Tadadagiti tattao akas tati aramida. Ay, wan nga rod, kapitan. Kino mabalain. Liklikam ti agila ko iti karton nga da nakasurat anagan mo. Ikatan yun nga umunat ti surat na. Sakbay nga ilakaw. Tapno may mayat. Saan kanton mairubaw. Wan, kapitan. Ay nanakwanang. Dandani kayo lakit din na ipasubo. Gapo itilako yung empty karton. Ala, may sa palagip daytan kada kayo kabaranggayan mida. Tapno inton maminsan, awan kas iti agan anad kayo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo.
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, naimbaglakit din. Taada na ito waig apaglabaan tayo. Ay, hun nga rod Dagiti daduma dita, agsakduda iti paglabada. Iso anagasat tayo, Maray. Ay, husto ka, Maray. Iso arumbeng nga aywanan tayo ti waig tayo. Ibaga tayo dahi ta kadagiti kalugaran tayo nga umay aglablaba ditoy. Aywanan tayo dahi to'y waig. Masapul ayawid da ti basura da. Uwan mo't nga agpaiso, Maribanang. Husto, takunam. Nagadumutan nagmurangam si Kabadaw. Uray ladwasakaw. Pisang ti daduma dita. Saan ko mula mausar? Apay-pay lang arod nga ipalabam kanyak ngay, nupisang damagayam. Basura, dito may sasakaw. Daan nga ulays. Sapatos, kun silupin na kita. Labak nga rod na kita. Api nga labaam. Iyanod mo di waig ta basura nga rod na kita. Anya? Agungan ni parenteng, nupuran tayo ti kasta. Ay kawan na, tapulyuson ka nung nga rod ti angin ti asok aparnuayon na. Narti nga rod na di parenteng. Uray mo ni Maribanang, di na kaya't nga damang ibati iti basura na ijay waig. Di mo nga minipakita king kuha na. Na. Ay, unay yung dagiti kakalugaran ta. Ta kastalat ta. Iwarada iti waig ti basura da. Unyardang kay. Ang dami na klase ti nagbalayan ti sampo di tawi. Ay, tirigat na. Pasig adi nabubulok mit. Mabulok ayamot ngamin dagita plastic. Kas kada lupa ut kan silupain. Ay, mga lakalangan iti sakot pidutem dagita ibas basura da. Anya? Trabaho kayamot da itangkay. Ay, kubunsin sa. Ha? Ay, umay ka. Agpidot tayo iti basura. Hey, anyamot tayo. Basta giwaradan tumat iti basura da. Enteng, apay nga itakalaang. Ay, nagpitpidot kami pa iti basura iti waeg. Anya? Nagadumanin ti basura ijay. Agkay warada. Ay, ibagbagak mo't kadagiti padak a babae. Adi na kumabasta agiwara ijay. Makaunget pa ni Kwarong. Ang awan sa balay, maibaon kong agpidot. Anya nga ta? No agikarga tayo lang at itidakkel asako ijay. Tapno ikabilda ti basura da? Ay katuan Tapno saan da basta agiwaralatan ijay waeg. Ay saan? Da- Karkaro na ngagbalinda sa daw. Anya? Bayam nga isuda ti mangyawid iti basura da. Ay, sabagay mutkit di Itangay nyo man, tadi kay basta giwara iti basura yu, jay waig. Anya? Mabambanugak nagpidpidot. Nagpidot kami kini angkal iti basura. Sa anak mo't nga giwarwara iti basura dita. Jak imbagada kayaw, ngam ibagbagak laing kagawad. Ni Marituyang, isutiam mo kamay sa nga giwarwara. Ay, talaga sulpeng dagijay. Problema mo't dagita tattao. Tadida mo nga ibasura ti rugit da. Iwan nga na. Nagalulat tamit tagiwarwara iti basura dito. Ay, masunguna. Manya ti bawal, isumit ti aramidan da. Talaga anarigat, timang disiplina iti tattao, waraw. Masaduta ko nga umay agpidot iti basura dito iwaig, tataba daw. Nagkunang nga may, so apay payamaon. Talaga may?
Makamuda mo na. Ni Marito yang tinakita kini na minsan, anang yanod iti basura na. Manan, ay, makapasuron. Tauray pangpanggagak kat ipilit na. Ay bayamon maribanang, day takit diti mapan mo pakiap-apaan dita. Ay, aduda dita kat nga gibelbel lang iti basura. Win garod Winan marikwanang. Ay, nao maakmatan amang paspasagid ka ni Marituyang. Ay, makaamumot ditan Ay nagpigsa ti bagyaw, intaing. Uwan nga ron. Aslawai ganda giti kang kanal tayo. Uray ti kalsada di talaod. Ay kasla karayan matan. Uray na giti nakasakaw. Nakasupot ang basura kat nayano din. Win nga ron Ay, delikado, intaing. Ay na, badaw. Ay, Apay ay kasla ka mapupuran. kitaam, malaylayusan ti sirok ti balay ta. Ha? Kasano nga? Ganay, nagadun-adanong ti agturong dito'y parangat ta. Ha? Delikado sa dito yung tuyang. Anya ngay ti aramitin ta. Higit dumawat na natin tulong ka ni Parintay. Uray ti kalsada. Higit nagbalinan na kasladak kilakarayan. Ay nabadong, agsublitan di ta balay. Darasam, Anya? santan ang patuluyan ti mapan iti ayan da kapitan. Grabe ba tinda ito yung bagyo na tuyang? Ay katurayan talaangan asumardang ti bagyaw. Ay, kapay nga ta at timapaw mo ti danong bitawain. Nagaduha mula di ta analayaw sangkay. Ay, agawaan ta timag na. Umay ka. Masapaw, matanawagan ta dita baba. Aw, dito yung bandang kail. Nawaya makita tatiwain. Ay, muto'y tatilis ko pa raw. Tilis ko, pagman. Aw, kanto yung kail. Nagado ang basura, tinakapulat iti pagnaan ti danong. Anya? Ay, apag natangkad ti ulo da. Yung mo man tatilis ka, takita at mamay tangkail. Ala, Isaus, awanay. Hayawanan ba daong nabasa amin ang nga alikamon ta? Itala ang nga rodman na nalayos tayo iti kastoy kagrabe. Agduduman a basura ti simbrek dito'y balay. Katanya pala tararamidem ngay. Rugya mo na ti agdelaws. Ay, una yan ti kasta, oy. Ay, awan ti mabalin Taamin tayaw, kit nalayaw. kumusta ka mo dito itirsi na marikwanan? Ay, dakkel alugay, kapitan. Ay, nabasa amin alakok abagas. Anya? Agraman arina kanda dumapay. Bayam. Karaman ka kadagiti maikan iti tulong kagawad. Ay, agyaman ahak. Jak ni namna maamalayos dito ayan ko. Ay kasanaw, nagaduti danom. Kaslakarayan ti kalsada. Win nga raw do. Italang napasamak dayta. Ay, dahito iti ipikto ti parikot ang mapaspasamak iti wain. Ay, kamuudyanan na. Si Mardeng matlaang ang tinakapigpig sa abagyaw. Ay, win nga raw. Iso rumwar kami pa. Anya, apay. Ay, rumwar kami Kadwa kadagiti kakagawad ta agrikos kami. Amun mi nuasino dagiti nadalapos wano naapiktaran iti bagyaw ta tulungan tayaw. Ay katuun Ay, panagkunak. Ado tinadadaulan akalugaran tayo. Itaan nyo no asino dagiti nakalista tinagan na ta isupay ti kanyaw. Ay, wan, kapitan. Kwarog, irwar mo amin abagas nga adda iti barangay hall. Unang kail. Siya akong ti makamaw. Sige tada pa'y papanak.
Ay, kapitan. Ha? Umay kami mat agpalista itinagan may. Naa. Nalayos mo't ti balay may, kapitan. Ala. Ay, agpila kayo. Iti ayan ni kagawad. Kunang. Daytoy lang timpay waras ni Parinteng. Ha? Talo alata ti sardinas. Kun 5 kilo lang nga bagas. Ah, Agasam nga mingay. Taoray ni Kuwaro gasaan anan ano ti balay na. Katinig kanda pa'y kanaw. anya. Kani mo marikwanang. May sakaban kanumit a bagas tintida. Amangan mo no kung kunadala ang dayta. Ay san man. Ado kanaw tinakakita tuyan. Na, saan nga rod nga agpapada ti trato ni kapitan ano kasta? Ay kitwa na. Ay masapol ang mabagaan dahi di Parinteng. Uray iso ti kapitan. Tapnusan na marwas. Sino titawan nang ibagakan kay tikasta? Ay, kuwa paray. Atap ko laki, di mo ta? Anya? Atap mo lang? Ibagam kid din anang tedak iti kavan. Ay, sorry paray. Sorry. Ay no maipapad ka di kwarawg. Tapno ang mom. Para iti sapasap ti relief tayaw. Awan mapilpilay. Kasta pa iti bagayo kanyak. Ay, na paray. Sorry. Sorry. Day talat ibagam. Suray. Da kayong amin ka ni Marituyang ti maisang agbasbasura iti waikat. Anya? No saan aga po iti aramin yaw? Saan ang malayos ditoy? Nya. Ay, bye-bye amon da dya apari badong. Agpa-emergency meeting kakit day. Ha? Win tapno pagmimitingan yaw no kasano ang masolusyonan ti parikot. Kas lang amin makapawan. Ganas. Nagsusulpang nagita tataw. Ay, saan Aganos ka ta si Kati Kapitan. Ay, no maminsan kasla kayat kunti agresign kas kapitan. Ay, taapay may. Tidak betpat-patsin. Uraan niya ti ibagak. Ay kat ano samlatan yulit-ulit mo nga ibaga kadakwada. Aw, at na pagmimitingan ti bumarangay tataba daw. Anya nga dahi Kuwaraw. Ita ti schedule tayo ama panagdalaos iti pagayusan ti waig. Ay, jak amuday ta. Ikatan tayo amin na basura ijay ang nakabara iti pagayusan ti danaom. Ta ikali tayo kanaw. Puuran mait dagiti mabali na puuran. Ha? No hapay ngamin adi kay may nakimiting Sige ito umay kami mga raw. Kanina na matuyan. Masaya tataba daw. Masapul nga titinulong tayo amin. Ay, nasaya tay may kayo paray. Ay, kat kapilitan na paray. Ay, Umay kamay. Nga uray saan mi kumakaya. na, ay, salpag. Ay, masapol nga titinulong tayo amang dalos. Ikatan tayo amin ti basura. Ay, no asino mo ilagita nga umay agibas basura dito iwaiga. Ay, di ka agin di amaw. Ha? Ganon na kayo ti maysa. Kasano nga mo paray? Day taman. Kita am day ta... nakakalat dita. Ha? May nakasako pa. Anya? Mailasin ko dagiti adda iti unag ti sako. Ulas mo ken badom. Ha? Ay, kuha paray. Sorry. Sorry. Sa bali pa, dagiti sapatos ken amin akagamitan na nakita. Kuha paray. Kuha nga may. Ay, awan ti kwa. Dalusam analaing dagita. Ay, wan paray. Ay na, pakawanan na kami kumaparay. Ijas kingainting bating-tingay. Tamailasin na gayam dagiti badbadok ide. Ay kumailasin na latamot Uray dagiti badok, sapatos kun aminan. Ay, kapilitan laki din ngay nalak amin ngay nyanod mo basura ta. Nasayat mo, tapno awan maibagbagada ka data. Nagado nga badbadaw kin luplupo to jiwaig. Di pa'y mo basura ta, badbadaw kin sapsapatos tinailasin ni Parinteng. Una yan. Agyamanak iti kooperasyon yaw, kakabaranggayak ida. Gapo iti bayanihan tayo ket nadalusan dagiti basbasura iti waeg.
Itagipagsayatan naman minsan. Ay, nagpasa, Kapitan. Ita, ta nadalusan tayong tiwaig. Nay, ulitak nga ibaga, Please. Awan, ti agibas-basura ijay, Wan, Kapitan. Wag na po, Kapitan. Nalawag. Magsiaramid iti basura iti babalay na, nalawag. Nalawag, Kapitan. Good. Masapul. Atong palan niyaw, ti nagtutulagan tayo. Ti kunada waste in management ti barangay. Tapno, saan maulit ti napasamak layos? Gusto ka, paray. Saan may mutin na kaya't ang maulit na ito'y? Panakalayos, ti babalay. Saan, paray? Ay natatabadong kan na to yan. Di kay ngamin agibasura iti kanal kanwaig. Tapno saan nga agbarado. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, di ka pala na umad di tagitaram si Kabadaong. Sang-sangpit mo pailang. Nga magpungpungtod ka. Idi payla agsapa dayta. Aging ga ita amalum asumang putak. Dayta latan gitaram tig igamam. Kita niya kuma. Apay, mangan ka no dayta latan ter aramidam, ha? Ay na, agsermon ka man ako nakad. Kalpud no mag. Rumwara man pailang. Makareng-reng ka. Kabit lang. Siyak da ito'y kuwaraw. Ha? Pastrakin na kuma. Ne, anya ti bagayaw, tataba daw. Umaya man makicharge ito'y balay mo. Ha? Ikat mo na. Umunik ka. Nagyaman na kuwaraw ka. Kin dumawatak man iti panglud ka. Anya? Sige na kuwaraw. Awan pulos kwartak ita. Sangapulo lang, mate. Sige. At sa nga pulo apisos ko di talamisahan, tataba daw. Alahin yawn. Kin makituro ka mo tingking ka. Ha? Bigata ko nga gaway, di dyan balay may. I-charge ko pa, dahil ito cellphone ka. Yay. Agawid kan ka ba daw? Itay pa'y bigat asap-sapulan na ka ni Marituyang. Sa anak pa nga gawid, Mare. Agpisbukak mampay. Anya? Ay, awan ti pagbambanagam no day talaang agpisil-pisil di tati amaw. Agpinpindot iti cellphone ko na muda. Di mo kit di mapantulungan ni Marituyang agtrabaho iji bang kagyaw. Ay nakabailan na dayay. Masil-masilan. Anya? Imbag ka pa'y pare, tada ka dito nga agdudon. Anya? Na, tada ka dito anak kasi kawil nga agpis-Facebook only. Apay, papanamaya, pare. Ay nakgumatang iti abuno iti ilay. Taday, rugyan man, iti agmula iti bukbukul. Aya. Ne. Naglaing matanda ito yung asaw. Ay, pare, kahit mo no tangdanan ka. Ay, masaduta mo, pare. Gusto nga minandita cellphone. Isupayan ti kasarsaritam no maminsan. Ay, naimbag man. Tamo ni Kwarog ti agtraktor. Ay, simpre mataban. Ay, nasaya at mata. Tapno ada katulungan ta. May salangan nga aldaw ni Kwarog. Mabalinton ti agmula. Anya nga iti imula tayo ditoy. Ay, masapul akumplito patatas, kamuti, uray aba. Kasta,
Ken basta natnateng, uray sayuti ken karabasa. Anya nga tano sublaten tamet ti traktor ni Kapitan. Anya? Masapul nga isagana tamet ti pagmulaan ta ije bangkag badaw. Ay si kalay nga. No kayat mau. Anya, di mo kayat ti agtrabahaw? Anya ti kayat mau? Mandaran nak nga agtrabahaw. Kasta ka day? No di mo kayat ti agtrabahaw, wano agmula. O di sigay. Kita dapay magkananta. Kung namlan no mabisbisinan ka na. Alawan, si kati makamaw badaw. Anipod pa'y iday si kantipi malaw. Binirbirong ko tipid sa ti inalda. Mabasak pa pa. Aray! Apay ipapanam ka ni Paray. Bigbigat. Kas iti sigad. Ay, inakman agsibog iti mulamay. Ay, di ka lang mamoy Paray. Sumanubli ka nga agsibsibog a bindigat. Wala. Tadakal ti pamatay nga agtubo ken agbunga dan tao. Aya. Noawan ti pamatik nga agtubo ken agbunga da iti adaw. Di baybay ako man. Aya. Ala, ituloy mo ti agkan-kanta dito'y paraangan nyo. Nay, marikwanag. Nagmayat mo ti kukuteng-tengan ni Pari Badong iti gitara. Ay talaga mo takasta, Maribanang. No saan nga umay ditoy nga ag-Facebook, agit gitara nga agmalmalang. Uray no saan nga iti oras ti rabi Maray. At dalatamot maminsan ay anos laeng Wen awan kas iti agiin nanos ti agkakaaruba. Gusto ka, tinasken. Saan akan ka na yun ang makadisturbaw? Mayak man makilinong dito yung sangot iti Rosinam kagawad kwa nang. Ay katuan ako arog, tanay. Agtudon sa manaw. Unya raud, sapay nalipatak ti payong kaw. Panagtutudo man itan. Uwan nga raud. Naimbag ta nakapit da kapitan iti mula daan at nateng. Ay wana, natumpungan da pa'y tinangina aprisaw. Kasta ka day. Ay swerte idang arod ano kasta. Wal na nakwa nang. Anya nga iti sumarunumanan nga imula da. Palabsin da kanupay ti bagyaw, sakbay nga agmula da manain. Ay sa bagay, umayan ti panawan ti panagtutudaw. Ay ada ka no umay anapik sa apagyaw. Anya? Nasken nga isaga na mo dagiti masapsapol dito'y balay banag. Ay, adamot kit di urnong ta kwarta Isupay lat igatang ta iti abastuta iti makabulan. Una, manggulpi ka iti bagas, dilata, wano dagiti masapol, no panawon ti bagyo. Di kagdanag, inteng. Awagak ni Kwarog, ta iso ti kaduwak agumatag. Ay nabadong, umaysan tinapig sa bagyaw. Lumabas lang dayta. Itong bigat, hawanay. Anya nga iti amutay di kanto mga min agdengeg iti damdamag iti radyaw. Anya? Day talag kan-kantaken ag gitara ti ammong aramidan. Kitsi ka ngay, Mike. Anya ngay mater aramidan. Kitsi ka ta si ti ulo ti pamilya, si ti lalakay. Anya? Kasano day tuyan? Saan madlangan na sumardang ti tudo na? Ay, sapay na ibusen ti bagasta. Awan mutten ti kwarta. Ay na, imbagam kumaadagos tamakitang danak biay. Asino kumamot nga iti pakitang danam? Kanay agbagbagyaw. Ay, wala niya. Ang itaramidin tatuyan. Ay, katagkulong talatan aging nga sumardang ti bagyo na. Ay, salbag ka. Awalat ko na mo't ama pang kaagbirok iti bagas tamay. Si kati mapanagbirok no kayat mau. Diyak kayat tirumwang. Anya! Pangasim man maray. Pautangan nakman iti bagas. Anya? Awanan ti may saang mikinituyang ka. Ay, sige na maray. Aya. Kwa, mala. Mabiit laang nga raw. Ta ikan ka, kabadong. Nagyaman nakmari Kung nayunang mutay ni Timasidan o adda. Adda ba, di talikodan ti balay. Mabit laag ta inak mangala. Sige maray, nagyaman na ka.
Ay na, Inteng, saan mo tinasumardag ti bagyo na? Jesus, sigurado nga agbayag ti bagyo na. Tada pa'y sumarsarulo ka na. Ay, sapay nagpigsa ti angin na. Uray lamay tayab ti bubong ti balay. Jesus, ay, inak man kit di alaan ti patrol kar ti barangay. Ta agrikurida kami. Ha, Ang mga noon na dagiti narga ay apasete kalsada. Wano, anyaman di ka. It masapol, maireport dagus. sige. Agan-anad kayo Inteng. Naibusin ti bagas nga inutang mo kin ni Marijuana ba daw? Anya, nukas ta, awanay, ti mailutaw. Kaawanin nagrawot ka mga may. Uray awan sidaan, adulat tati ka nang. Saan nabali tamakitang danak tumanay, intun sumardang titudo na. Kahit kaanon tupay asumargang tituto na. Mabayag sama dato atudaw. Ay, just kiki, di mo dahito abagyaw. Di mo la sumardangay. Maturog tangarudang. Lumangan tapay laang amangan. Ay, sana mabali na. Manganta! Ay, agyaman na. Nakasublita mo't langin dito yung barangay hawlang kang. Bumabata na. Ay na, napirdi nga intaraminti dagiti mo wala ka sa bangkay. Ay, napigsa ti bagyo na. Di na dahil da nga ron amin. Nawanla ka din ti maitulong yung kanyak maitangkay. Ay, urayam lang ano at dapay relief goods. Ay, talaang. Nawanla ka din ti kasmait amaitid da kanyak. Ay, nakas. Namut namin in report na giti na dadahal ang bulam. At no, ada pagibasaran da amang tad itikas. May kasjay. Ito maminsan, no agmula ka. Eh, i-report mo adagos no madadaal na giti mulam. At no, tulungan da ka. Nabasakad ka ba daw? Napadamaya katag bagbagyaw. Napanak man dita balay ni Kwarog, Maray. Kat, Tirigat na. Awan mo ni Kwarog dita balay na. kasta aya. Ang mga nurimwar. Hadda ko mamapan ko ibaga king kuwana. Anya nga minaya ti ibagam kankwana. Ay, kuwa, Maray. Ay, saan na masapul pa nga ibaga? Naa. May bagta nagsubli ka dito balay mo, Kwarog. Nay, abay. Nabayag ka kadian ang ururay kanyak. Saan mo't kiti? Anya nga minti bagamaya. Ay, kuwa, umayak ko maumutang iti bagas mo no adda. Ay, awan bagas ka o tataba daw. Basit lang tinabatay. Uray 5 kilo laang. Ay, awan 5 kilo na batay tataba daw. Angam at datalugas o tapisos ko ditawi. Dahito ilangan ti ipautang ko kada kayaw. Ay na, hagyaman ako arog Kasano day tuyaw ba daw? Naibusin kitang lugasot nga inutang mau. Kung manulang mo ti magatag ti talugasot ngay. Di mo mangamin amo ti agi budget iti kwartam. Ay, parikot ko no sa di naman ang tipapan ko pagutangan. Ay, hindi kapitan. Saan mo pa'y idaan na utangan? Mapainak. Hala, iturturod ko ti mapan ko ni Parinteng. Wan, tabarang sumardangan ti bagyo na. Kat agbirok ta iti pakitangdanan ta. Ay, kamaudyanan na. Si Mardengan ti bagyo. Ay na, ado kadagiti kalugaran tayo tinadadaulan. Ay, puno na ita. Iso ang mapanak ita iti barangay hall. Anya, Inak kita ang dagiti relief goods maiwaras. ala, sige nga Rod, Inteng. Adda ka din ni Parinteng, Maray. Sibsibet na paribadong, napan ije barangay hall. Ha? Apay ka day? Ay, kwa Maray. Umayak ko maumutang iti bagasyaw. Anya, Awan nga minan ti may saang mi kinituyang ko, Maray. ay kasta ka day. Tinasayaat, agsubli ka laangan dito inton malam. Ay, un man, Maray. Huston to no sumangpet ni Inteng. Magyamanak, Maray. Oh, at iti may sakaban abagas pare. Ay na, nagyamanak, pare Nagsaya at ka, kumpare.
Ato ti parakan ka relief. Di kagda naglibre data pare. Hagyaman naman ng paray. Naimbaglangan tadda ka. Ay, wala. Sino pa nga tagtitinulong no saan ada tayo paray. Di kagda nagparay. Ikarigatak ti makitangdan. Tapno mapayadak ti may sakaban na bagasyaw. Saanin? Itid mi alibre data pare. Ay na, nagsaya at kayo laki din kada kami paray. Ay awan anyaman na. Ang timakunak. Inton maminsan. Awan kas tayo mo tayo nga agsagana no panawon ti panagbabagyo. Uwan paray, tanda anak na ita ngayon bagam. Awan, ngamsan ngamin a Facebook ter aramidam. Kanday tagit, gitara dita. Isumot ti ipang pangrun na maun. Imbis nga agtrabaho ka para iti pagbiyagan niyo. Ay, uwan paray, hagyaman na iti pamagbagam. Ay natatabadong, saan adakas ti agpalpaliwa? Ngamnaskan nga trabaho kayo mat, para iti masakbayan nyo. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumli. Ken iti direksyon, Virchie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti inkay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Badaw, maditirik na. Apa yung maditirik nam? Ay, nga rodamaw. Kun kasla kayat ko ti mangan iti karabasa. Karabasa? Makasidsida ka iti karabasa. Saan? Kayat ko kurabon. Kurabom ti karabasa? Wen ba daw? Apa kurabom ngay? Ilutom Kayat ko nga rod kurabon. Isu nga inkamang kita iti karabasa. Ay, pangkita iti karabasa ngay. Awan magkwartak, tagumatang ako Inka agdawat iti addaan mula a karabasa. Sino kumati addamulan na karabasa ngay? Ni Kwarog addamulan na a karabasa. Ala, inka dumawatan iti may sa takorabay. Huwag waraw. Kaya't kanon nituyang ti agkurab iti karabasa. So ano mabalain, kahit padawatan nakman iti may sa. Kurabon na ti karabasa? Huwag niya raw. Apay ngay. Agan ano mo taninana tuyang tagkurab iti karabasa? Ay, jak amo nga raw. Kimaron sa ti bulan-bulanin na. Anya. Kano jak agtungpal iti kayat na. Sigurado adi naksardengan. Iso apangasim man ko araw. Ikanak iti may sa karabasa. Mala, ikang ka tataba daw. At datay pinurus ko iti kalman. Tainat da ajak pay na ilakaw. Ikang ka iti may sa. Ay na, agyaman ako araw. Padawatan ka iti may sa. Tapno di mo kunain nga imutak. Ay na, saan ka nga imot ko araw? Iso nga daw, tigagayam mo. Ta saan ka nga min anaimaw? Agdaitan ti karabasa tuyang. Kurabo mo. Jagayam kayat akurabon day taba daw. Alangan mga minakurabo Ala, inkailuton, tasidanta. Masadutak. Kun saanak ang makakakaan iti karabasa. Ay, kasla kayat ko tagkurab iti tarong ba daw? Taraw? Wen. Kurabam ti taraw? Iyay. Wen nga raw. Saan ka di may mayat nga itunaw? Sa isaw-saw iti buguang? Saan kita kuraban? Basta kayat ko tagkurab iti taraw. Iso nga inkamang sampol iti taraw. Ay, awan mo't kwarta nga igatang kaw. Inka agdawat kadagiti addamula na ataraw. Ay, sikan di nakibaon. Madingarod tirik nak.
Kaslapay kayat ko ti agbakwar. Na, Nang runa no jak makanti kayat kaw. So amapan ka na. Ingkag sapul iti tarong ako rabat. Anya, dumawat ka iti mulak at tarong. wen paray. Ta kayat kanon ni tuyang kaw, ti agkurab iti taraw. Ha? Kurabon na. Wen kano paray. Ta madingaminan ti rignana. Ay. Kasla kano agbakwar, no di na makanti kaya na. Ay, sus, ang mga no aginaw. Ha? Ginaw ko na. Ang mga no aginaw. Ay, sus, adan ton anak yun. Ginaw ni tuyang kaw. Aginaw man nito yang mau. Iso apaginawa na ti tarong. Agasim ta kayat na ako rabon. Malangarod paray. Ikan nakititarong mo. Ta kurabay ni tuyang kaw. Sige nga ron. Uray sa nga pulo ti itad ko. Badang, awan ka di ti kayat mo akanin aprutas. Wano anya di ta amakan. Awan met, apay aya. Saan ka kading aginaw? Anya, aginaw mo't asasawam inteng. Mayat ko man no aginaw ka akas ka ni Marituyang. Ha? No adan tumit anak ta. Ay, inteng. No talaga ang maipaayan ta iti anak, di ko makaububingan ta. Saan kat nga itaabakot kan lakaytan? Mabalin pay. Ay, wen ko mangarod inteng. Kaya't ko kumamot ati maadaan iti anak. Kat babae ko ma. Umay ka man garod. Ay, apay aguyudan nakmatan inteng. Mapantaman i Jessie Ha! Ay, awan mon inteng. Agtagtagainap kansa. Kabailak pay. Ah. Di uray man singin ti agbalin nga anak ta. No di kanto pa'y makabalikin iti idam. Day tantulakot agputot iti singin. Kabailak. Uray triplets. Wen kanaw marikwanang, aginaw kanaw ni Marituyang. Patsyambat. Aginaw kanu nga rod, kanayon kanupay nga aglaladot. Isong dalat ta iti balayda. Ay, iso siguro, asaanan nga umay dito tersinak. Wen mare, dalat ta kanu iti balayda. Ay ngam, imposible nga aginaw. Bakbakutanan. Mabalin pa'y, mare. Uray si ka, mabalin mo pa'y siguro, tagsikog. Ay, kayat ko talaga, Ang awan mo't nga rod. Iso analabait akas to'y tigasat mi kandi inteng. Saan kami anapagasatan ang maipaayan iti anak? Siyak ngay nga ta, mare. Ha! Kaya't ko kumamot ti maadan iti anak. Ngamawan mo't asawa. Ay, wen nga rod, Ngamanya ngay nga rod. Kastoy ko latamot aginggat ingana, a single forever. Ay, kat, anya ngay nga rod, mare. Awan mabalin tayo, no kastoy tinaikari agasat tayo. Mati ko naman kail. Ita ag chicks. Sa dinaw. Uray sa dino. Ang mga no ada amom amapanta pag chicksan. Ay, ije man ije ili Kaano ta amapan? Seryoso ka ang kail. What? Damit kwartak pag chicks ko. Apay akayat mo tag Jakes. Kaya't ka ti maadaan iti anak. Ha? Seryoso ka ang kail? 100%! Ay, diyak kaya ti sumurot kan ka. Ha? Diyak kaya ti may raman iti basol mau. Na, Amangan no sakto ti babalawan niyan ti banang. Nang runa pa ino at damasikugam. ay di nan tumaamuan. Laklakayan kan, nga mag-chicks ka pa'y laing. Kapitan ka pa'y mo't nga raud. Ha? Awan madadahal ti image mau kas kapitan. Kaya't kung nga ron nga damit ko maanak ko. Nadulamin nga mo mangkail. Yay. No talaga makaputot ka, hindi kumapay Apay. Di mo kaya ti maadaan iti anak. Kaya't mo kadi alumakay ka nga awan kadkadwam. At least adan to anak mo. Mabalin ano sa kang kail.
Angam si ka nga at nasawam. Ah, Sana mabalin nga chicks ka, ta sigurado aday tati pakadadailam. Kapitan ka pa imot nga raw. Badong, kayat ko pumati agkurab iti apel. Apel. Apay, talaga ka di nga ginaw ka. Wan, iso nga igatangan nak iti apel. Sige. Mano nga apel ti kayat mau? Uray dwalaeng, kanayunan pa'y iti itlaw. Itlaw? Wan, kayat ko asukaan tinalambong nga itlaw. Sige nga raw. Kan kayat ko pa'y tagkurab iti manggaan na ata. Nayunan mutan iti peras. Ha? Kayat ko pa'y tagkurab iti papaya kan sabaan aloaw. Mabalin ka di asukatam day ta terminaw nga agkurab. Mangan ko na ma. Basta. Kan igatangan nakpay iti grapes kan lidag. Lidag. Aglalaog mo tintuyan. Wan. Makasidsida at iti nagataan alidag. Kan nayunan mutan iti karniti ugsa kan alingaw. Anya. Ay sustuyan. Agbalakan sa amitay. Aglalaukan ti bagbagan. Apayang Kyle, anya ti pampanunutan. Itay pa'y nakatugaw ka dito'y sirok ti mangga. Anya ka diti problema. kaya't kung aron ti maadaan iti anak ko na. Uray triplets. Naa, dahi taman ang ti pampanunutan. Di mo tumit kaya ta mapanta iti bar. Ta sigurado nga do tinapipintas a babae ijay. Dahi taha ka manin ako nak. Di mo dadalin ti image mo kunak manain. Ay, bayamon no madadaol. Kaya't kung aron ti maadaan iti anak. Saan nga roda mabalain? Di ka agbahasaul. Madadal ti relasyon nyo kani antibanang no ipilit mo ti kayat mau. Uray na, basta ada anak ko. Iti sa bali a babaay. Agbasol ka kunak man ang nangkay. Naa, Madadahal pa iti kinakapitan mau. basta ada anak ko. Naa, paulit-ulit ang kay. Nagpilit ka, ipulong ka kini antibanang. Ay, saan? Di mo ibagbaga. Ay sus, di nakton ilutuan iti kanak Saan kan nga garapapamadan iti anak iti sa bali a babaay. Ta sana mapasamak day ta ang kay. Ay tuyan. Kita manday talangan. Kas kalakakalkali a tao. Nanyati ko nang badaw. Kas lakakakalkali a tao kunak. Ay, agsasadutak badaw. Day ta daster mau. Saan mo asinuksukatan? Manungal daw day ta nasuot mau. Saan ka pa yung agdigdigas? Ay sabalin ti payod mo tuyan. Kasta ka diya talaga ti aginaw. Wan siguro First time ko nga min badaw. Ay ingka agdigas. Madya talaga ti payod mau. Basaduta nga raud. Mano ay abulan ti ninawam. Tsaka mau. Ay ingka mangarod agpatikap. Basadutak. Aywan gayam. Kaya't ko tagkurab iti manggusten. Manggusten? Sapay nagninanay jay. Igatangan na kun sa nabalay tandamot kwartam. Mala, higatangan ka. Hanggang pangasim, ting ka kumamot agdigos Tasabalay ti payod mau. Marikwanan, talaga ka di nga aginaw ni Marituyan. Ay, jakamaw. Saan mo't ngayon imbay dito tersi, naktadamag ko ma? Ay, siya kumamat ti aginaw, Mare. Ha? Ay, uray kumamot siya, Mare. Uwan kuma Ay, nga saan mo't amabalay na, tawan mo't nga ron asawak. Ay, syakmet. Uray kayat mi kaniinteng, talaga nga awan. Saan mi agas at ti maadaan iti anak. Anya ngay nga raw da. Kasta talaga No apay nga agpapada tayo akastoy tigasat na. Katsyak, uray kumamot may salaeng nga anak. Tada kumamot kadkadwak aginggat agkapsutak. Ay, anya ngay nga rod, Mare. Wen gayam, intaman sa rongkaran ni Marito yang ijibalay da. Kumusta taman?
Taapay asaan nga umay dito'y tersinak. Wen maray, kan sakbay amapanta, inakman pa'y igatangan iti pregnancy test kit. Takitaan taman nupudno nga aginaw. Kasla nga min imposible. Alang nga rod maray, sika ti makaambaw. Negative marituyang. Saan man kat no agkakapsutak, aglaladutak iti inaldaw. Una yun ti payod mo, marituyang. Inkaman agdigos marituyang. Amangan kit dino epekto la dayta ti di mo pa nagdigdigos. Ay, wun nga rod intan maribanang, jak maanusan ti payod ni marituyang. At dayta, ti pregnancy test mo, tuyang. Negative. Hindad kanyak ni Maribanang. Kat, apay ngay nga rog nga agungot ka. Salbag ka. Kunam nga ginaw ka. Saan magdayam? Kwa. Nagado nga yung pagpagatang mo, kayat mo ako rabahin. Tagayam, saan ka mga ginaw? Kwa. Ala, sika ti mapanagbangka kita. Ha? Siyak mati igatanga miti na ima sa sidain, ken prutas. Ikanak nga rod iti igatang ko Ay makamu ka matitigatang mo na. Tasyak, agtugtugawak la nito, nga gururay iti pakan mo kanya. Ha? Aginiinaw ka lagayam, tapno lang may pagatang mo, nagiti kayat mo akanay, nga uray nang ina. Kwa nga min ba daong. Talaga maglaladuta nga main. Ala, ingka di jay bangkag. Kaadaw, tinaskin nga rami dumijay. Agbangkag ka, asiksika. Ay, day takot nga min itana na toyang. Kita, si kamutan ti pagikaruan ni Tata Badong. Ala, sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junre. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kastoy kuma. Eda kumakanayon ti parte. Tapno biyag ket always happy. Wen nga rod paray, kanayon ta ang makarelax. Kanayon ang nabsog ti chan. Ay pare, nagganas at talaga ti nagbiag. Ay katuwa na paray. Life is short, kunada nga raw. Di ag-enjoy ta paray. Ewan, diyak kaya ti lumakay adagos. Iso nga ag-happy takit di pare. Gusto ka paray. Iso nga ag-happy tayo. Aginggat kay kayat tayo. Ngunay mo tanday talangayo na natuyang. Apay kwa raw, laadak ka di una yan. Saan may ngam sabali nga minday tay tsura yaw. Saan na may explain? Ati uyo pa iti masakit nga aginaw. Ay, di ka man kwa raw. Kasano, kat maistri saklaw na ay. Napay ka di nga main. Kasano, kat jak mauray ni Tatam Abadong. May saal daw, may sarabi ang awan dito'y balay. Saan mo tinasumangpag? Ay na, baybayan yung aminin ni Tata ba daw? Kasano nga ino addasan anasaya at anapasama kenkwana? Namang ano na pan nag-checks, winaw. Inlimang ti anitaw. Ay, di ka man kwa raw. Makapungtuta lang arudan kan Tatam Abadong. Ad-addaang pa'y mag. Kaya't mo ka na, tasik at ipagdasalan ti pungtot ka. Ay, sorry. Ibabawi kong timbagak. Basta di kay unay agdandanag. Agawit tulat ta ka din ni Tata Badong inton makalagay. Ay,
Kunak no siya klaang ti agkun konsumisyon iti asawa. Uray magkayam sika maribanang. Ay, tapno mo, Mare. Inaldaw ang maistres akin ni Inteng. Kasano, ipagarup ko no ija barangay hall tinapanan na. Angam saan mo't gayam? Kasano, nagkuyog dagayam kin ni badung ko. Kaslay din na minsan, kunak numadanunak ijay talong. Ngam saan mag, jay laeng balunan na tinadanunak. Kat idi si mangpit iti kamalman na. Si mangpit nga ado ti gas-gas ti rupa na, tana idumudom ijay siminto a kalsada, gapo iti kinabartek na. Ay, kasmot lang ni Inteng Nagawid nabukulan ti muging na. Irason na pailang natamaan iti bunga ti santol a purpurusen na. Ay, pagbalinan nakpailang nga awan ammo na. Ay, talaga makapa-stress ti kastaw. Sigurado akunkunan to dagiti tattao. Ani badung nga asawa ni Tuyang ket artek. Ay, kaibagada mo't ani Inteng a kapitan nga asawa ni Banang ket mangibabain talaga tamamartek. Apay kwarog, pudno aya aday talag barbartek ter aramiden ni Uncle mo Inteng. Ay, pudno launay day tanan akwanang. Ay, anyan, isumot lagayam adi mapan agduty iti barangay hall. Kasano nga agjuday, kat inaldaw mo mabartay. Di ka na yon nga agong ungat ni Anteng. Ay, pero niya, dandan ibinarasak na nga rod iti manlukong ni Anggail, gapu iti ungot na. Ay, apay ngay akastamot dan di Uncle Mau. Life is too short ka nung around. Iswa ka na yun da nga ginjaw. Kanayon da nga ginjoy. Ngam ti panagin enjoy da, stress mo't kadagiti asawa da. Apay nakaapot ka mo't iti agong mo. Ay, inka man agdigos Inteng. Ay na, nakaang-angdod ka. Kanya ang dod. Saan to pa'y? I'm very perfume. Ay na, di mo maangot ti mismo apay ud mo Inteng. Ha? Ala, inka kiti agdigosain. Digos nga. Mag-agsapaan, digos ti ibagbagam nakalamlamhain. Ay na, ay, nakaang-angdod ka Inteng. Iso apang nga asem tayong ka agdigos. Itimpla nak di iti kape. Agtimpla ka iti kapen, tadamot imam. Ay, agawat ka man ako na ako. Bakit ganyan ka? Apay Inteng, no siyak nga tati ka na yun asumang pet anabarbartek, maragsakan ka nga ta. Ha! Ang kalintang, mapangga ka no iti barangay hall. Adun ti agrik-reklamo abu marangay, tasan kayo kano matatawi jay. Kunak mapanak itang... Kas taunay ba ti hangover ko? Nasakit ti unok. Sa dino nga min tinapanan nyo iti rabi aya. Ay, itersina ni Susan. Ay na, nagpintas ni Susan. Maay, ayaw tangag tambay ijay. Anya? Susan? Ay, ulkorog. No, amukla ko ti manggayo ay inaramid ka. Ta isukat ko ni Antem. Bakitin, nakulbot. Ala kayo ang kay. Susan? Ipulong kayo kinantibanang. Ay, saan na? Sigurado nakakaasi akto manan. Yung kayo nga ro din nagdigaws. Taing kayo nagjutay. Alangan nga ibaga kadagiti tattaaw nga da kayo dito ibalayaw anahang ubar. Ay, saan na? Di nakibabain nga angkel mo, ta madadaal ti kinasikat ko nukasta. Da kayo mo't lang timang dadadal itinagan yaw, gapo iti panagbarbartag yaw. Oray saan kan arumwar ba daw? Amok maglaang no sa dino ti papanam. Ay di naklapdan to yan. Kaya't ko lang taginjay. Gumatangak laang iti may sa case a 2x2, ta ison ti enjoyem nga inuman. Pangalam kumamot ti kwartam ngay. Ikarigata ka. Kalukon lang data. Alam, mapanakan. Hay, di mo la maawatan ngamin ka, ti kayat ko nga ibaga. Ha? Naibagak lang dayay, tapno maawatam ko mati kayat ko nga ibaga. Sarda nga mo, ti panagbarbartek mo, ta intaki di agmula iti bangkag,
Awanan ti maigatang iti bagas. Day takit ti jak kayat king ka. Awan lakit, awanin bagas. Awanin asukar. Awanin asain. Makauma. Iso na say-sayat latan na rumuarak. Tay nakaginjay. Ag-enjoy ka? E dento ta siya, agre-grega tapno at dalaang maisaang kasta kaday. Ay, pasensya kan tuyang Ngam talaga rumuarak. Agurura yan ni Parintek. Nasaya at magtanasabat kasi ka. Apo Kapitan Inteng. Nay, apay ka di marituyan. Apo Kapitan Inteng. Mabalin ka day, adi ka kumaagbalin asungsang. Sungsung. Anyat ibagbagam sungsung. Pangasim kumabot Kapitan. Sika ti ama ti barangay tayaw. Iso anasken ko mga agbalin ka mo dilaw. Na. Di ka nagbarbarte, tapno di nakatultula din ni Batong. Pasensya kan maray. Kaya't miti aginjoy. Aginjal? Idin to ta nakakaasi kami nga asawa yo nga konsumisyaw. Na. Pangaasim, Kapitan. Makisarsarita ken ka itinalapat. Iso apangaasim maasi kayo kumamot kada kabay kin ni Maribanang. Ha? Anya nga tanog sisinukat tayo iti sitwasyon. Ay, nagadukat ti sasawa mo. Nagsinukat iti sitwasyon. Labsan ka pa dito'y. Ituloy mo kit dito ang aramida. Naa. Ay, kat gunggunam ano inungtan na ka ni Marituyang. Na. Kurang pa'y kat dayta Sinipat-sipat na ka kumapay. Ay. Sa dino ayati pagbirukan iti asawa asaan nga unget ti amuna. Ay, wen nga rod. Sa dino ayati pagbirukan iti asawa asaan nga artek. Na. Jay kumasaan nga ang dog. Kun saan kumaamang ibaba Ay, makauma ka na yun ti unget. Makapawalang ganas. Oo nga inteng. Hay, nakakawalang gana ang asawa na kanayon na nabartag. Na. No kumakagawaan kat ibaleng kukumalatan. Ay, agtutulad kamit. Ay, hindi, inteng. Na. Ibagbagak lang tipudnaw amarikrik-nak. Oh? Ha, numaum o makakanyak nga ungat, ay mnaum-uma na ako sayo, gapo sa kababartak mo. Ganun ba? Oo, integ. Ay. Iso ano kayat mo anasaya at ti amin. Hintuan mo ang pag-iinom ng alak, ha? Tanay, agpadamot ti aramid yo kan ni Pari Badong. Oh? Ay, kawawa naman kami. Ay, agkonsumisyon kami, gapo ka na kayo. Ay, jakon maanusan ti ugalim Badong. Pumanaw akong ditaw. Ay, Noel. Di nakabailan na panawan to yan. Kano kastaon iti pan nakainlam mo kanya. Agtal na ka man. Amaw Badong, kabailan ka nga isukat iti Indiano, wano Amerikano, wano pada tayo a Pilipinaw. Kanya? Hadamot ayat ti mga yatking ka. Kit nakaluslus yan kan. Nalusya nga, gapo iti pan naka-stress ko kung ka. Ngam no aglow apa. Ha! Huyo ka mat kanyak, Badong! Awan to yang. Agpatingga ka lang iti sao. Para makita. Para makita! Amuyaw, tataba daw. Ang galintay. Oh. Da kayo ti sarsaritain dagiti kalugaran tayo. Oh. Di mayat, sikat kami. Uwan gagpasaw. Sikat kayo talaga. Ngam pinasikat na kayaw, tinaalas nga aramid yaw. Na. Sikat kayaw, gapo iti kinartek yaw. Amin kano atirsina, tinambayan yaw. Oh? Kat da kayo matanggal. Da kayo kanaw, ti kapitan nga artag. Na. Kan sana matatawi, ti barangay haul. Kat anya ko mati bibiyang ti tatao. Awan ti biyang dakada kami. Biyag mi day tao. Uwin nga rin Man nakibiyang launay na kita tataw. Sana pan nakibiyang day tanggal, tataba daw. No di kat ibagbagada lang ti pudnaw. Gapoy ti panagbarbartag yaw, malipatan yung ti obligasyon nyo iti pamilya yaw, kan iti barangay tayaw. Agpakada akon, marikwanang, maripanang.
Papanamaya, Marituyang. Mapana kun ijay syudad. Ha? Jakon maanusan ti aramid ni Badong. Barang iti papanaw kaw ket makaamirais asaan anasaya ater aramiden na. Ay, day tangarod ket Marituyang, Marikwanang, ay nagpadaan daunay ken ni Inteng. Saan da mga agbarbartag? Sa bagay, husto kayo. Ni Kabadong, di nan pagan ano ti bangkagda. Nakakaasi ni Marituyang ang mga asikasaw. Kat nimot kapitan, ay na adon ti di na aramid iti barangay hall. Isu akon ko na dagiti tattao nga agikatlaangan akas kapitan. Day tangarod Marikwanang. Ay, kababain da, kan makapaumada. Iso apanawon siguro, tapno ikan ida, iti pagnakmanda. Nay, mangmangan ka magaya. Apay nga awan tili na ang tikal diraw. Para kanyak lang tilinutok Inteng, Ay, magluto ka ng kainin mo, no kayat mo timanghan. ay, nakakasawa ang kastoy. Di na tapay masikaso ti asawa. Ha? Anya aga po nga asikasuan ka, kat naggapo ka iti inuman. Ay, apay ka di nagbaliw ka na banang. Ay kahit damagam di tabagem, no apay akas tuyak ita Inteng. Ay, bagi. Apay ka di kastoy ni banang. Ha? Hoy, sumungbat ka bagi. Apay ka di. Huy, bagi. Ay, agbala kamutan Inteng. Kung namadamagag ti bagi. Kas ka lang maglukloko. Ay, hindi Inteng. Na. Ang ibig kong sabihin, amirisem anaimbag, no apay akas ti amen. Amirisem, no anya nga tati aramid mo anang pabaliw kanyak. Na. Panahon na siguro para magkanya-kanya tayo, Inteng. Makaamukan ni tibiyag mo, kat makaamu akmatan itibiyag ko. Apay ngay, awan mo dituyang ko dito banggag may. Napanan na nga ta. Awan mo ti balay. Nay. Apay ngay, kaslasaan mo tanang nangan dagiti kalding may. Lukas ta, awan ni tuyang dito. Tuyang! Ayan mo ka, day. Awan ni nanatuyang di tao, itataba daw. Ha? Kanya? Pimanawan na, gaputan na uman iti ugali yaw. Isong himaya, tao may kukumapakanin dagiti kalding yaw. Angin na, nataymutin ti maysa. Kanya? Punta ta, Ay, saan ngamin anapakpakan kan nailinong iti napigsa ti tudaw. No saan kayo kumangamin ang nagpatpat na gijay na ginuman yaw? O di adda kumanangpakan kan nang ipalinong iti tarakan yaw? ayun na yun ti kastoy. Pinanawan naggaya mo ni tuyang. Awanin dagiti daduma tarakin mi akalday. Ay, nagkasangay. Basol yung lang nagbalbaliw kayo ngaminain. Baharing sublian na kayo pa'y ni nanatuyang. Ay, pa'y ngayon may kayo ang kay. Kung aduti nakasa ako nga imutiyaw, makan ka di na kita. Saan? Kawus na gitoy. Ha? Mabalin dito yak amaturaw. Apay nga minaya. Pinapanaw nak ni Antimi di balay. Kanya-kanya kami kanon iti panagbiag. Day tanti bagbagak kada kayo ang kail. Ay, Naungputin ti anos ni Antibanang. Iso pinapanaw na kayaon. Kitagnakam kayo kumangaminain. Agbalbaliw kayaon. Upo, agbalbaliw akon. Palabsak lang ti unget ni Antime. Talagang agbalbaliw akon. Awan ti masnop apapanak. Kayat ko asul ni Tanti nagkuranga ken ni Antime ken iti barangay. Nasayat no nakapagpanunot kayo ng kail. Talagang amin asan na nasayat ti raramidan niyaw. Nasayat may ta nakapagpanunot kayaw. Nakalitinas ka na pagsaritaan ta, paray. Paray, agbalbaliw tan. Naamiris ko nga adugayam tinabaybayan ta. Gapo iti panagbarbartet ta. Ay, huwag nga ron, paray.
Gapo iti panagbaybay ata iti responsibilidad ta. Ah, Pinanawan na kaw, nituyang kaw. Pimusay pa yan nagiti dua kalding may. ay, oras siya nga ron. Pinapanonak ni Banang. Nauma ka no iti ugalit. Iswa gusto lang di panagbalbalitan pare. Ewan, ilas tapay lang ti aginom. Ha? Pulutanin tapay lang ti natay akalding mo. Sayang na jay. Ay, Dadakal. uwan pare. Ang mauti tayo tuwin na. Ewan, barang agsubli ti sigod alin nangan tayaw. Kadagiti asawa ta. Taga po iti kanayon na panagin-enjoy ta. Family no murmutang ti bunga na kadata. Isong agbalbaliw ta. Ay na, Kapitan! Tahat na badong. Agbalbaliw kayong aminen. Taga po iti kanayon nyo apanagbartat, di na kayon kayat dagit ni asawa yun. Anya nga ita, da kayon tinayaw awan. Ala sigay! Ditang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Pagloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basi. Sound effects, Jun Ren. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagtingan.